Citizenship Amendment Bill na Afghanistan, Bangladesh amadi Pakistan da minay nanglaba minority community singda justice piragani haina President Ramnath Kovind na Parliament ki joint setting da pongdokre. Citizenship Amendment Bill na Manipur da akaiba amata piroi haina Union Home Minister Rajnath Singh na Manipur ki all political party ki team da thajaba pikre. Citizenship Amendment Bill Manipur da chatna hanba yaroi haiduna state asigi tongan ba civil society luk humdra ga humdoina kaukiba pung kungamari ki general strike na mahausa gi punchi da chauna akaiba pikre. Manipur da Citizenship Amendment Bill chatna ba yaroi haiduna Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar amadi Health Minister L Jentu Kumar gi yumda miyam na thomjinkhre. Amasung CAB gi mayokta Manipur pumbada changsiliba khongjang gi sharuk ama oina political party mapan gi apunba front nasu wakat mifam chathakibaga loinana rally chatkhre. Mayambu khurumjari adomna yengbirba si Impact News ni ai momoka salamna hauji pungja si fawbagi maruiba pausing miyamda pizari. Citizenship Amendment Bill gi mayokta awang nongpokta yaningdaba khongjang kaya sangsilingai chairakta ngasi bill asina Pakistan, Bangladesh amadi Afghanistan da lairiba miot minai nanglaba minority singda Indian nationality piduna achumba phangpham thokpa haksing phanghanba ngamlagani haina President Ramnath Kovind na phongdokre. Budget session gi mangoina na ngasi Parliament da pangthokhiba joint mifam da Kovind na hai khunai asida NDA government na social amadi economic ki achumba lambi da purakna ba honari bill asina India da changjafam lauduna lairiba refugee singda Indian citizenship piduna citizen ama oibagi chap chaba hak adu phanghallagani. Bill asidi awaba taraba singda changjafam piduna mateng pangpani haiki. समाज में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए। Citizenship Amendment Bill na Manipur da akaiba amata piroi haina Union Home Minister Rajnath Singh na Manipur gi all political party ki team da thajaba pikre. Loinana hiram asida mahakna lanai oina yengsingani haina su phongdoki. Chief Minister Nongthombam Viren na luchingba all political party ki team aduna ngasi Delhi da leiba Rajnath ki yumda unavada phongdokhibani. Loinana wathok oiriba bill asi withdraw tawnaba memorandum su team adugi maikai degi pishinhi. Memorandum aduda CAB bu withdraw tawhannabagi wafam da natana North East region maru oina Manipur gi yelhomi singbu kanjanabagi clause ama hapchin binabasu yauki hairi. Amaromda Delhi da changsinduna CAB gi mayokta protest tawriba Mahairoi Loop MSU MSF Desham KSA Shuk amadi AMS ki Mahairoi luchingba singna ngasi makoi gi khutyek piduna Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Rajnath Singh amadi Minister of State Home Kiran Rijiju da bill asi handok piyo haiduna memorandum pishinkhre. Lok Sabha da pass tawkraba bill asina Joint Parliamentary Committee da examine tawnaba sinakhiba matamda JPC na Manipur da laktuna miyam gi kholau tabi khiba laite maramaduna hairiba bill asina Manipur miyam amadi North East India gi miyam da pirakadaba chaitheng adu khanbiduna hairiba bill asi khudaktagi handok piyo haina ngasi pishin khiba memorandum aduda mayek sengna palli. Citizenship Amendment Bill 2016 Manipur da chatna hanba yaroi haiduna state asigi tongan ba civil society loop humdraga humdoina semba Manipur Peoples Against Citizenship Amendment Bill na ngarang ahing nongyai degi kaukhiba pung kunga mari gi general strike hauzik fawbada yamna mapung phana chathari.
मफम खरदा प्रजा सिंह थोलक्तुना लंबी थिंगबा नतना स्टेट असigi नेशनल हाईवे अमसुंग डिस्ट्रिक्ट याउना इंटर विलेज रोड सिंगदा प्रजा सिंगना पाकशना थोलक्तुना लंबी थिंगबगी चांगदी यामना नेमखी अदुबु प्रजा सेक्शन खुदिंगमकना जनरल स्ट्राइक असिबु मपुंग फाना सौगतपगी ममीदी तारी जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा नेशनल हाईवे अमसुंग डिस्ट्रिक्ट अमगा फाउनबा लंबी सिंगदा ललोल इतिक याउना पैसेंजर पुबा गाड़ी अमता चेनखिद्रे स्कूल कॉलेज सिंगदा माहिरोय अमता काना रखिदे लनाई गाड़ी खरा चटपा नतना लंबी सोरोक अमदी कैथेलदा मी चटपगी चांग यामना नेमखी इम्फाल सिटी की मपुंग ओइबा कैथेल सिंग अमता थोंग हांगनखिद्रे स्टेट असigi तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी हेडक्वार्टर सिंगदा लैबा कैथेल सिंग अमसुंग तोंगान तोंगानबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगदा लैबा मपुंग ओइबा कैथेल सिंगसु अयाम्बा थोंग हांगनखिदे जनरल स्ट्राइक असigi येंगलगा स्टेट पुलिस ना मियाम की पुंसी अमसुंग लंतुम ngak senanaba akanba चेक्सिन थौरांग लौखटखी नाकलमरोमदा लमलाई अमसुंग चालौ कैथेलदा चालौ अमसुंग लमलाई की मैरा पाइबीसिंग अमसुंग क्लब की मिहुत सिंह थोलक्तुना लंबी थिंखी खुराई साजोर लैकाईदा पुंग कुनगा मरी की जनरल स्ट्राइक असिबु सौगतुना खुराई साजोर लैकाई मैरा पाइबी अमसुंग ईस्टर्न पॉपुलर क्लबना साजोर लैकाई एरियादा अकनबा मवोंगदा इम्फाल खुराई लंबी थिंखी लनाई गाड़ी याउना पुलिस की गाड़ी फाउबा चलहनखिद्रे Citizenship Amendment Bill की मायोक्ता मणिपुर पीपल्स अगेंस्ट CAB ना कौखिबा पुंग कुनगा मरी के मणिपुर पुंबगी जनरल स्ट्राइक असी इम्फाल वेस्ट की खुम्बोंग कैथेलदा खुम्बोंग की मैरा पाइबी सिंह अमदी क्लब सिंगना मपुंग फाना चथखरे लोइनना बन असिगी मनुंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम वीरेन की मितम साधुना मई थाकी मितम मई थाबा अदुबु मियामना CAB अमदी BJP लैंगा के मायोक्ता खोलाव कया लाउखी अदुबु मियामना मई थारिबा मिटम अनि अदु पासोई पुलिस टीमना लाक्तुना कन्ननबा होनखी मखाताना मोइरांगखोम कैथेलदसु मियामना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मितम अमसु मखाताना मई थादुना बिल असिबु यानिंगदबा फोंदोखी मितम मई थाबा अदुदसु BJP की मायोक्ता अमदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चटनबा यारोय हाइना खोलाव कया लाउखी Citizenship Amendment Bill 2016 ga mari leinana chathakhiba Manipur lainga ki pau hauzik fauba oina khangba leitri NPP gi oina di NPP yauna North East ki maru oiba regional party sing punduna bill asi Rajya Sabha da puthok tringai da athubada Prime Minister amasung President ga unana ba hotnari haina state asigi Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na phongdorakli State asida Citizenship Amendment Bill chana hanba yaroi haiba khongjang ki sharuk ama oina Manipur pumbada changsiliba khongjang asiga mari lainana paumi singa unaba amada Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na makhatana High Citizenship Amendment Bill 2016 asigi haujik oiriba fibam asigi matangda tha asigi tangkun ga mapanda North East ki maru oiba regional party singi oiba mifam ama pangthokre Mifam aduda bill asigi mayokta akanba firep ama launaba warep lauki mifam aduda laukiba warep ki matung inna athubada ngasi nongman nini ki manungda Prime Minister amasung President ga unanaba appointment laukre unaba asida Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar masama ka loinana Nagaland ki Chief Minister Nefirio Meghalaya ki Chief Minister Comrade K Shangma na chingba yaugani Karigumbada bill asi namfuda Rajya Sabha da pass taukiba tarabadi makhatana khanaraba matungda lauba yaba chap chaba firep amuk hanna punna lautuna chap chaba thabakta onthokani haiki update to the I should get touch later. Be in Sacrabanina, Mana Dum Toga, Dum Canatori. I call you number on the Tonga, Namana Plan, Canada, Tang, Kumapanda, convention, Amapamado. I did entire cannot get Nordiski, regional party, Maru, regional party, Sarka, you pipe copy the Yoriba, Aduma, Punzelaga, quite Pidam, long in the Senate, I am strong with your blower. Pass over the Tawita, then will take a decision. I will take a call as the Queen Land can swag him. I do get you, or this maybe would definitely become political. I quite team with you, Nasai, Chaki Kamudo, Adu Day, Paulo Dreva. More important for Site Day. We see Nataba, nor skip all regional important regional party Mangi, group of Masalaga Unabaisha. That is the important Adugidu, Nile. Minimum Jimon shed the Longshan and Adu longer evening. Yabum possible bills introduced of the
कोई लहू चेन बिल इंट्रोड्यूस होगा नहीं नगर मतुंग दे then it may become kind of counterproductive अदुगी फिल्म दिले अदु यार कोई तुम लोग नहीं नाकल अमरोमदा उरिपोक माइकैगी मैरापाइबी क्लब याउना प्रजा सिंगना मफम कयादा पाकसना वाकत मिफम चथखिबगा लोइनना रैली चटख्रे उरिपोक माइकैदगी लाकपा रैली अदु चैराप कोट हेंदोरकपदा ओवरब्रिज मखाजा पुलिसना थखी मफम अदुदा ngaihak पुलिस का मुकनबा थोकी अदुबु पुलिसना कंट्रोल तौरबा मतुंगजा रैली अदु अमुक हना उरिपोक माइकैदा हलखी उरिपोक माइकैदा हलक्लबा मतुंगदा रैली अदुना सरुक यादुना लाकपा मैरापाइबी सिंगना उरिपोक पोलेम लैकाइदा लैबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जॉयकुमार गी युमदा थमजिनखी तुंगदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जॉयकुमार मयुमदा हलक्पदा थमजिलिबा प्रजा सिंगा थेंगनादुना वारी शानारबा मतुंगदा थाजबा अमगी मतुंग इन्ना मैरापाइबी सिंग अदु हनखी सिटीजन अमेंडमेंट बिल असिना मरम ओरगा मणिपुर याउना नॉर्थ ईस्ट लेबा प्रजा सिंगदा लाइरिबा यलहोमी सिंग से मुटखिगदा हाइबगे अकीबा दोंग असिसु यामना चाउना लाइरि ngasi maksu बिल असिगे मायोक्ता मणिपुर पुंबदा कौगिबा पुंकुमरी के जनरल स्ट्राइक सिना मरम ओरगा मफम कयादा जनरल स्ट्राइक छोगतपा मियोय क्याना पाक्सना थोलक्तुना जनरल स्ट्राइक पु छोगतुना यानिंगदबा फोंदोक ले असिगुंबा फिबम असिदा कारिगुंबदा हाइरिबा बिल असि राज्य सभादा पास तौगिबा तारगदी मणिपुर याउना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सिंगदा मैरिकबिदगी मैजाउबी थोलक्तुना थोगनिंगदबा थौदोक वाथोक कया अकीबा फंगन ना लाकद्रा हाइबसे हंगनिंगाय ओइबा वहंग अमा ओइरे कैमरामैन बिश्वजित के लोइनल पाउदम जरिबा आई इसामक गिट मिते इंपैक्ट टीवी न्यूज़ इम्फाल मणिपुर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 चटनबा यारोय हाइना ngasi क्वाकटेल मोइरांगपुरेल मैरापाइबी की इमा इवेल सिंगना पिशुमदा लेबा मिनिस्टर एल जेंटकुमार की मयुमदा थमजिनख्रे इमा इवेल सिंग अदुना क्वाकटेल गानापी थोंग फाउदुना लाकलका कैसामथोंग कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए शु ओइरिबा एल जेंटकुमार की मयुम तमना खोंगना लाक्तुना थमजिनखिबनी अदुबु मिनिस्टर दी थाईलैंड आर्ट एंड कल्चर की प्रोग्राम अमा यावबा चटखि हाइबदगी खोंजंग चंगसिनखिबा इमा इवेल सिंग अदुगा थेंगनबा फंखिद्रे इमा इवेल सिंग अदुना मिनिस्टर की मयुम की शुमांगदा लेपलगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मणिपुर दा चटनबा यारोय अमदी लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाव कया लाउखी पुंग कुनगमरी की जनरल स्ट्राइक असिगी मखा तारकपो ओइना नुंगथिल की मतमदा मणिपुर तंपाक के मफम कयादा पाकशना वाकत मिफम वाकत खोंजंग चंगसिली मणिपुर पुंबदा चंगसिलिबा खोंजंग असिगी शरुक अमा ओइना ngasi पॉलिटिकल पार्टी मापन सीपीआई सीपीआईएम प्रजा बीएसपी एनसीपी आरएसपी ऑल इंडिया फ्रंट ब्लॉक जनता दल एस अमसुंग आम आदमी पार्टी ना पुंदुना वाकत मिफम चथखिबगा लोइना रैली चटख्रे पॉलिटिकल पार्टी मापन की मिहुत सिंगना इरावत भवनदगी हौदुना लाखिबा रैली अदु पुलिसना थटलबा मतुंगदा कंगलागी नोंगचुप थंबा गेट की ट्रैफिक आइलैंड कोइदुना चटलबा मतुंगदा ख्वाइरंबन कैथेल तमना लाखी मतुंगदा ओवरब्रिज मखा फाउदुना इरावत भवन तमना लाक्तुना रैली लोइसिनखी खोंसत अदुदा सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की स्टेट सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार नाहाई लेबाक असिदा मोदी लैंगाकना चथरिबा थवोंग असिदी प्रजा सिंहबु मैथक्ता ngौदुना थंबगा चप मानरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असि यामना कम्युनल ओइबा बिल अमनी बिल असि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 15 के मायोक्तनी करिगुंबदा बिल असिना पास तौखिदुना चटनबा थोकलबदी नॉर्थ ईस्ट दा लैरिबा येलहो मिशिंग माइनॉरिटी ताहोरगनी बिल असी विड्रो तौद्रिबा फाउबा संगसिनबा याबा मखल मखा कयागी अकनबा खोंजंगसिंग लेपा लैतना संगसिनगनी हाइना महाकना मखा ताना फोंदोखी नाकलमरोमदा कैसामथोंग लाइसोम लैरक मोइरांग निंगथौ लैरक अहेबम लैरक टॉप लैरक अमसुंग जन्मस्थान क्लब की मियोइसिंग अमसुंग मैरापाइबी अमदी या स्कूल मैरापाइबी सिंगसु वाकत मिफम चथखी पार्टी मापन कन तक्सली मधुदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से हंदो हाइब वारेप लौसी हाइब मतमदा श्री बीरेन की सरकार न मियाम न मोइथेम तोबु यानबुगी दमा क्लोज अमा हापसल हलगा मणिपुर सोक्तन वाफम थमगा मधुद सन हनब यागनी हाइब मधुद कंगेट येलगा लै सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से पास तौर मतुंगदा मपानदगी लाकपा फॉरेनर मयाम इंडियन सिटीजनशिप पीग्र मतुंगदा भारत की चप चाब नागरिक अमा ओइखरगा भारत की सिटीजन अमना मणिपुर चंगी हाइ मतमदा कयाम कुइना थिंगमंगमगदोरिबनो मोइना मणिपुर असम चंगनिंगबा मेघालय लेनिंगबा मोगी कुसीनी मधुगी राइट लै मधुगी राइट अदो कक्तप यारोय अदुबो मणिपुर के क्लोज अमा हापचलकांदा मधु चनहनगनी हाइबा वाफम असेबसी अंगौबोआनी भारत सरकार पाइरिबा बीजेपी की लेंगाक मधुना लौरकपा वारेप अदो अखोई स्टेट सरकार से मधुगी मायोक्ता वारेप लोब तारबदी अखोइसु बीजेपी की सरकार ने मरम मधुना सेंटर की सरकार की मायोक्ता अखोई थेंगनबा ngमोय हाइबा वाफम असी याम इकाइनिंगाइनी
General strike manungda Imphal gi tongan tongan ba leira khulak yauna maruoiba lambi singda achat awok sing thingki paktak nangna wakat mifam chathaki Lok Sabha da pass tawkiba bill asibu yaning da ba fongdoktuna Imphal gi maruoiba lambi sing maruoina tidim lambi uripok lambi sagolbal amadi singzamai lambi gi nagyeta tariba laikai kaya gi ima singna lambi da thoraktuna lambi da lakpa gari sing chathan khide Mafam kayada lambi da tayar mai thaba lambi da nung amadi uwana chingba potlam sing paishinduna general strike asibu mapung phana sagatki maruoiba lambi singda natana leira khulak tasu laikai miyamna lambi thingbagi khongjang adumak changthaki Kaisampat mutum laikai Kaisampat thokchom laikai Kaisampat kangabam laikai wahengbam laikai sagolbal salam laikai sagolbal thangjam laikai sagolban bijoy govinda sagolban ingudam leirak sagolban mantri laikai tera lokrakpam laikai naurem thong lamboi khongnang khong iroi shemba uripok ningthau khongjam laikai uripok ahanthem laikai rims road sangakpham chingmairong khonghampat kaisamthong kabuikhul yai school moirangkhom singjamai khagembali amadi nganapi gi mafam singda wakat mifam chathaki Kungamari ki general strike asina maram oiraga Imphal city manung dasu chawna akaiba pikre strike asina maram oiraga state asige lalol itik tawbagi khwaidagi chawba mafam oiriba khwairaban ima kaithel thangal kaithel amasung pauna kaithel da dukan amata hangna khidre lambi da mi tinbagi chang yamna hanthaki strike asibu saugatpa ima ibel singna lambi da leiramba mioi sing mayum da chadhanki Strike asina maram oiraga bazar manungda thokhaningdaba thaudok thoktanaba security personnel singna mikup nahum singna leinaki Citizenship Amendment Bill 2016 gi mayokta ngarang ahing nongyai kaukiba pung kunga mari gi general strike tidim lambi da su miyamna lambi da thoraktuna saugatnaki Ngasi ayu angan badagi hauna tidim lambi gi tongan ba mafam singda laikai gi club amadi maira paibi singna thoraktuna lambi thingki lambi da su lining laishon amadi ana layeng gi natana atopa mioi sing amadi passenger gari sing amata chalhan khide loinana mafam kayada Manipur police na pamdaba thaudok sing thoktana ba ningthina ngak senki CAB gi mayokta kauriba pung kungamari gi ban asibu saugatpa oina ngasi kakwa kaithel phambi ima sing amadi mafam adugi akoibada leiba miyamna National Highway 102 Imphal More lambi da tholaktuna lambi thingki ana ayek lining laishon amadi tongan ba social service khak natana lambi da lakpa makhal khudingi gari sing thattuna halanki Kawada khak natana moirangkhom dagi hauraga lilong fawbagi mafam kayada miyamna tholaktuna lambi thingki adubu lambi thingliba sing aduda police amadi mari leinaba laingaki authority singna tankhai bagi mamidi takide Citizenship Amendment Bill 2016 gi mayokta kauriba general strike asi Imphal yairi pok lambi desu yamna chawna mamita ki general strike asina manung channa wangkhai kaithel asangbi wangkhai puja lampa wangkhai thangabat mapal wangkhai haura bam laikrak wangkhai tokpam laikai kongba khetri laikai kongba uchekon kongba ki standard college Changpham Bamon Kampu Irilbung Kaithel Irilbul Kabuikhul Wangkhai Ayangpali Kongba Kaithel Namthangpung Takiel Langjing Patchoi Sagolban gi mafam kaya dasu laikai gi club Maira Paibi amadi Mahairoi kayana lambi da thoraktuna lambi thingba amadi wakat mifam famki wakat mifam amadi ban aduda sarugya kiba Citizenship Amendment Bill 2016 gi mayokta amadi BJP lenga ki mayokta kholau kaya lauki loinena bill asina parliament da hek handoktriba fawba makhatana Manipur People Against CAB 2016 na changsilakpa khongjang singda mapungfana saugatkani haina tongan ba club Maira Paibi singna phungdoknaki
पुंग कुनगमरी की जनरल स्ट्राइक के ममी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट चाउना ताखी जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा लंबीदा लनाई गाड़ी खरा नतना गाड़ी अमत चेनखिद्रे बिष्णुपुर मोइरांग नंबोल न चिंगबा मफम सिंगदसु कैथेल अमदी दुकाल अमत हांगनखिदे जनरल स्ट्राइक मनुंगदा पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनाबा हाइदुना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मफम खुदिंगदा अकनबा मवोंगदा चेक्सिन थौरांग लौखटखी Citizenship Amendment Bill 2016 की मायोक्ता चिंग अमसुंग तंपा की अपुनबा लूप हुमद्रागा हुमदोइना हौखिबा अहिंग नोंग्याइदगी कौखिबा पुंग कुनगा मरी की जनरल स्ट्राइक न मरम ओइरगा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के मफम सिंगदसु चाउना चैथेंग पीख्रे बन मनुंगदा जिरी कैथेल लमलोंग कैथेल पुमताक ताखी अना अयेक लाइनिंग लाइशोनगा मरी लैनबा नतना लंबीदा मी चटपगी चांग यामना नेमना चटनबा नतना लैंगा की मखादा लैबा स्कूल लनाई ऑफिस स्कूल कॉलेज बैंक सिंह थोंगलोनकी मधुगी मथक्ता पैसेंजर गाड़ी सिंगसु चेनखिदे पुंग कुनगमरी की जनरल स्ट्राइक टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के मोरे टाउन दसु मपुंग फाना चथखी जनरल स्ट्राइक असिबु सौगतपो ओइना टाउन असिगी मरु ओइबा लंबी सिंग मखल अमतगी गाड़ी चेनखिदे इताक ताखी लेंगा की ऑफिस स्कूल कॉलेज बैंक दुकान अमदी कैथेल फंबा थोंग लोनखी ललोल इतिक के मरु ओइबा मफम ओइरिबा म्यांमार की नंफालोंग कैथेल फाउदोक फाउजिन तौनरिबा इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 फाउबा थोंगलोन की लोइनना मणिपुर पुंबा चथरिबा जनरल स्ट्राइक असिबु सौगतलदुना मिटै काउंसिल मोरे अमदी ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरेना सीए बिल 2016 की मायोक्ता लैगनी हाइकी थौबाल डिस्ट्रिक्ट जनरल स्ट्राइक ना मियाम की पुंसीदा चाउना अकाइबा पीख्रे कैथेल सिंगथोंग हांगनखिदे लंबीदा गाड़ी चेनखिदे गवर्नमेंट ऑफिस स्कूल कॉलेज सिंगथोंग लोनखी थौबाल थोंगखोंग हाउखा बाजार हाउखा हैबी मखोंग चारांगपाट लक्ष्मी बाजार हाउखा बाजार कम्युनिटी हॉल याउना तोंगान तोंगानबा मफम कयादा मियामना खोंजंग कया चंगसिनखी जनरल स्ट्राइक मनुंगदा बिल असिगे मायोक्ता चिंगमैरोंग थांगमैबन नागमपालना चिंगबा मफम सिंगदा वाकत मिफम फमनखरे चिंगमैरोंग कबुई खुल दसु खुल अदुगी वुमन सोसाइटी अमसुंग स्टर्न मोटर्स की मायोकना बदसु चिंगमैरोंग मनिंग ममांग मैरा पाइबी सिंगना सिंदुना वाकत मिफम चथखरे थांगमैबन थाउ ग्राउंड दसु थाउ मैरा पाइबी अमसुंग दिमदाई चांग वुमन सोसाइटी ना वाकत मिफम चथकी बिल असिगे मायोक्ता थांगमैबन इमा कुंथोक हनबी मैरा पाइबी लूप अमसुंग UVA क्लब ना वाकत मिफम चथकी वाकत मिफम सिंह अदुदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता खोलाव कया लाउखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान बम मफम दा सु कैफ 2016 के मायोक्ता वाकत मिफम चथखरे पुंग कुनगम मरी के मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक की मरक्ता ओइनाम अमदी नंबोलदा CAB 2016 राज्य सभा पास तौबा यारोय अमदी बिल असि एक ओनदुना नॉर्थ ईस्ट नमदुना चटनाबा यारोय हाइदुना मियाम की ओइबा मिफम पांथोकी वाकत मिफम गा लोइनाना चथखिबा मियाम की मिफम अदुदा नॉर्थ ईस्ट की CAB 2016 हंदोकदबनी हाइना खोलाव लाउखी मिफम अदुदा मणिपुर पीपल अगेंस्ट CAB 2016 सिंधुना चंगसिनखिबनी हबमर कैशाम लैकाई दसु लैकाई असिगी मैरा पाइबी अमदी यंग फ्रेंड्स यूनियन न सिंधुना क्लब सिंगी कॉम्प्लेक्स ता CAB की मायोक्ता वाकत मिफम फमख्रे लेकाई असिगी मैरा पाइबी अमदी अहल नहारोल सिंह थोलक्तुना वाकत मिफम अदुदा सरुक यादुना CAB की मायोक्ता खोलाव कया लाउकी अमसुंग मयाई लंबी तनखाई थिंगदुना ngasi कौरिबा बन असिबु सगतखी नाकलमरोमता चिंगथाम लेकाई नुपी चौखट ग्रुप न सिंधुना वाकत मिफम फमखिबगा लोइनाना लंबी थिंगदुना CAB की मायोक्ता खोलाव कया लाउकी
CAB की मायोक्ता कोंगपाल इरानफान थोंगखोंगदा Laikai Mari ke Maira Pai Bisingna Wakat Mifam Chathakre, Kongpal Khaidem Laikai, Kongpal Nauroibam Laikai, Kongpal Kongkham Laikai, Amati Kongpal Khetri Laikai ke Apunba Maira Pai Bisingna Chathakiba Mifam Aduda Manipurda Citizenship Amendment Bill Chatnaba Yaroi Haina Kholau Kaya Lauki. Citizenship Amendment Bill 2016 की मायोक्ता ngarang Popular Front of India Manipur State की मीटिंग मखादा रैली चटख्रे रैली अदु लमदम असिगे तोंगान बा CSO सिंगा लोइनाना मफम अहुम हाइबदी लिलोंग संगाई युमफम अमसुंग मयांग इम्फालदा चटखिबनी अमरोमदा Muslim Students Development Organization MSDO संगाई युमफम ना थादोरक चेरोल अमना सु बिल असि अवांग नोंपोक्ता चटनबा यारोय हाइदी इम्फाल Saba Laikai Singzamai Wangma Baigabati Laikai Tensubam Laikai Machin Kurai Ningthaubung Laikai Sawongbung Wangoi Kaitel Amasung Seram Kuldasu Miyamna Wakat Mifam Famduna Bill Asigi Mayokta Protest Tokre General Strike Asibu Saugatuna ngasi Citizenship Amendment Bill 2016 ke mayokta Brahmapur Laipubam Laikai Maira Pai Bi Loop amadi Brahmapur Chingkham Laikai Maira Pai Bi Loop nasu khongjang chathakre khongjang aduda Citizenship Amendment Bill ke mayokta kholau kaya su lauki Citizenship Amendment Bill ke mayokta chathariba pung kunga mari ke General Strike asibu saugatuna ngasi Imphal East District ki Sagolmang Bazar Yumnam Patlau amadi Khewa Company dasu miyam tholaktuna wakat mifam chathakre khongjang aduda CAB bu yaningdaba phongdokhi Citizenship Amendment Bill 2016 ki mayokta Manipur University Students Union Mushuna Sinduna University asigi gate mamangda wakat mifam chathakre Manipur University ki maheroi singna saruk yakiba wakat mifam aduda CAB Manipur da chatnaba yaroi lamdam asigi yelhomi kansi haina thaba placard amadi banner sing sizinaduna protest adu tawki We oppose. We oppose. Dong dong. We oppose. We oppose. We oppose. Dong dong. Ini coba tahu ya. We oppose. We oppose. Dong dong. We oppose. We oppose. We oppose. Dong dong. Ini coba tahu ya.
We oppose CAB. We oppose CAB. Dong dong. Dong dong. We oppose CAB. Kanglup kayagi miyoy singnasu CAB gi mayokta ngasi numidang Kangla Tombi gi akoibada miyamna mairagi khongsa chakre Kangla Tombi bazar dagi Santipur fauba chatlaba matung Santipur dagi amuk halaklaga ply factory fauba chatki Maira paibi apunba nupi lup Kangla Tombi na sinduna chatkiba mairagi rally aduda Kangla Tombi da khundariba mitei Yangmai amadi Nepali Puruki nupi lishing ama henbana saruk yakiba mairagi khongshat asida miyamna citizenship amendment bill pass tawba yaroi long live Manipur BJP sarkar down haiba kholau kayasu lauki हाइरिबा बिल असि लागगदी अखोइगी मणिपुर द नतना नॉर्थ ईस्ट लैरिबा जाति पुनमक्से असुके मतिक अवाबा मायोकनगनी हाइबसी मयामगे मफमद फोंदोकचरी खुइ मणिपुर से हुजिक मयाम ने हेन खंबिरिबदुनी मिसिंग ने हेन वालबा हेलबा अदुगा चानिंगाय थकनिंगाय असिना असुके मतिक वारबा लमसु लैभम लैत्रबा अदुगुंबा याम वारबा जगा अमनी यारगदी हाइरिबा बिल असि नहाल लोकसभा द पास तौखरे अदु राज्यसभा द पास तौबिगनु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असि चना हनबिगनु हाइना यानिंगदबा फोंदोक्तना अखोइ जाति पुनमंगना पुल्लगा लैरिबा Kangla Tombi एरिया गी अखोइ नुपी मयाम क्लब संस्थान सिंग अदगी नहारोन छात्र छात्री अखोइ मयाम असि पुल्लगा असिगुम्बा बिल सिगी मायोक्ता खोंजंग असि चंगसनजबनी Chandigarh laiba Punjab University da mahai tamliba Manipur amadi North East ki atai state singi mahairoi singna su ngasi University asiki Student Center da Citizenship Amendment Bill 2016 ki mayokta protest tawkre Sil Indo-Bangladesh border don't try to colonize us we stand against CAB down Hindutva North East is not a playground of Delhi apun bana yaifare Yawol na yaifare haina thaba placard sing protest atu da sizinaki amadi bill gi mayokta kholau kaya su lauki protest adu Manipur Student Association Chandigarh All India Students Association North East Students Forum Punjab University Assam Students Union Students for Society Students Federation of India Chandigarh Mizo Union Kuki Students Organization Sikkim Students Association Tripura Students Union Jalarong Students Union Chandigarh amadi Ladaki Students Association Chandigarh na punna khusamna duna sinbani North East India da laiba Indian Youth Congress ke thaumi singna su New Delhi da Citizenship Amendment Bill ke mayokta khongjang sangsinkhre Indian Youth Congress ke President amadi North East dagi Youth Congress leader mayam su yaukhiba khongjang aduda Manipur dagi All India Fishermen Congress ke North East ki Regional Coordinator Ningombam Bupendra Mitei shu saruk yakhi Prime Minister Narendra Modi amadi BJP na North East ke yelhomi singbu namthanaba hotnari Youth Congress amadi Congress na bill asi ek on danaba hotnagani haina Bupendra na paumi singda phongdokhi Khongjang sangsinkiba Youth Congress ke member kayasu Delhi Police na Mandir Marg Police Station da fazinduna thamki hairi Matang swais da break ama laujage break ki matungda January 23 ta pangthokiba Republic Day thauramga mari lainana Tablock Sem Sakibagi Poti Potkum Singna Palace Compound da laiba hapta kangjaibungi masak thihan kibagi pau amati Manipur amasung malemgi tongan ba ipau sing puduna lakjage Impact News pu mideng taduna laibiu mayambu amuka nataramna okchari bulletin asige makhata ba pau miyam da pizari January 23 ta pangthokiba humdra suba Republic Day gi thauramga mari lainana Tablocks utnanaba sem sakhiba singi Pothi Potkum Singna Palace Compound laiba hapta kangjaibung amang sanga pangkhak oire Hiramasigi matang da Impact News ki news reporter RC Mangangsa amadi camera person Sapam Henry dagi paudam ama Hapta Kangjebung Hairiba Lampagasi, Manipur Lenga Amadi Tongan ba Lup Kayana, No Makang dana Makal Kayagi Kumai Harok Pangtong from Oinariba, Mapam Amani. Masigi Sarugama Oina, Haukiba January Kitang Kuntarukta Pangtokiba, Republic Day Tharunga Mari Lenana, Lenga Kimaka the Lairiba, Tongan ba Department Singna,
थौरम असी पांगथोकदबा नुमित खरनिगी ममांगदगी हौदुना सिनमी कया नेगलगा टेबलो सानबगी थबक चथखी अदुबु थबक लोयरब मतुंग लेमहौखाकसिंग अदु निंगथिना लोइसिंदबना हौजिक लंपाक असी पुमचाई चाइदुना लेरी मोना सारमीबा टेबलोसिंग असिना सखाइरमीबा पोचे मैमसे सिदी अमता लोइसन बिरमदे अदुना हौजिसि मो येंगबदा कयाम थीरे टेबलो साबद सिजनब चोंगांग मचू संगबगी बोतल उकुपन चिंगबा चेथी चेगुम कयाना खोंग थाबम लेतना मोसिल हल्ले मदुगी मथक्ता मफम असिदा लेरिबा फत्ता हौदी कया नुक्सिन हुंदोरपदगी लंपाग असिगा थंगनना लेरिबा लंबी सिंग असि का हेना मोसिल हल्ले थवोंग असिना लेप लेतना मखल कयागी थरम सिंग पांगतोफम ओइरिबा निंगथीरबा लंपाग असिबु मसक थीहल्ली अदुबु मरी लेनबो अथॉरिटी मरुओइना टेबलो सिंग असि साबगी अचौब थौदांग लौखिबा डिपार्टमेंट सिंगना ngasi phauba chaiduna leiriba poti pokhum sing asi loisin khumjindana leiri lampa asira sakhairi ba phata hawdi mayam asina mafam asida walking chesari ba ahal oirba amadi nahauri ba kaya asigi ngaktang pothabam oiba matamda nusin ahumuktana herraja raibudu oiba hebudu thogani sarmiba department jingduna moi masana togera nekera lotion biba ma sangi yamna athu matamda sengdok pidana luna nana thamba lampa hama du ohin bi natragadi mayamgi miyeng mong orisi yengda nungai jadi उबद यामना फजद्रबा फिल्म असि यौरबा फावबदा इम्फाल मयोल बुसित सेंगदुना लु ननान थमना बहनबदा अचौब थौदांग लोरिबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC नसु हन्ना येंगदना लेरी अमरमदा हाइरिबा लंपाग असिदा मणिपुर न युम्बु ओइदुना लागलिबा फेब्रुवारी गी तांग मरी दगी निपान फावबा पांगथोकदरिबा वर्ल्ड बैम्बू वर्कशॉप की सरुक अम ओइना हैंडीक्राफ्ट की पोलम सिंगी ओइबा स्टॉल हांगनबा हौजिक संग सागतबगी थबकसु चथरी मरमदुना स्टेट असिगी लेमजनिंगाई ओइरबा वर्कशॉप असिगी ममांगदा अमोरिकाई कया पसंदुना लैबा हाइबसी इकाइनिंगाइनी लोइनना सितोक सेंगदोकपगी हैनबी लेत्रबा डिपार्टमेंट सिंगी लुजद्रबा थबक खुतौ असिदा लंपाग असिगी अकोइबदा चथोक चसिन तौरिबा मियोय कयाना पेंदबो वाफम सिंग इम्पैक्ट न्यूज ता फोंगदोरकपगा लोइनना अथुबा मतमदा मरी लेनबा सिंगना मियेंग चंगबिनबसु अपील तौरकले हाइरिबा जगह असिदी सना लेबा मणिपुर सिगी मियंगबम ओइरिबा मफम अमनी मरी लेनबा गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट सिंग दुना अंगम थाकता मसी थूनमक खेंगदोकपिदुना अखि लेरिबा प्रजा म्यामसिना मियंगबम ओइरिबा मफम असिबु लुना नाना लेहनबसि अखि पामजै रिपब्लिक डे पांगथोखिबा नुमित मंगानी सुरारो फावबदा हारिबा मफमसिदा चारि पोलब सिंग असि मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग अदुना लखतुना दोशन खुमजिमगी ममी उद्री मसिना मरम ओरगा हारिबा लंपाक असि हेना मसक थेन बदनतना येंगबदा यामने फजदबा अमसु ओइरी लुबुना नबगिदम पाइखलिबा स्वास भारत मिशन के पाइखचरबसु हारिबा मणिपुर लेंगा की डिपार्टमेंट सिंग असिगी लुजदबा थोंग असिना कदाई फावबा मखोइना मियांगगिदमता लुन नानबगी थबक थरम सिंग पाइखतपगे हाइबगी वहंग अमो ओइरी कैमरा पर्सन सापम हेनरी का लोइनरा पाउदम जरिबा आरसी मंगंचा इंपैक्ट न्यूज हटाई कंगजेबुंग इम्फाल लेंगांगना इचाउ थोकलबा मतुंगदा मियामदा चेंग चिनी येंदुना तात तौबगी महुता मतम चारिंगैदा इम्फाल टुरेलगी इसिंगना इचाउदा काइखिबा मफम अथुबा मतमदा रिटेनिंग वाल सेम्बा लोइसिनबिउ हाइना यूथ क्लब नमथांगपुंगी एडवाइजर बॉयज कॉमना फोंदोखरे वाफम असी लिसिंग अनि तरागा निपान की जून थादा थोखिबा इशिंग इचाउदा संजेनथोंग मनाकी नमथांगपुंगदा काइखिबा इम्फाल टुरेल मपादा मणिपुर लेंगांगना तुरेल लैराइदा रिटेनिंग वाल चनबा हौरमलगा ngasi फावबा लोइसिंदना लेबगी मायोक्ता इम्फाल ईस्ट की तोंगान तोंगानबा लैकाई तरुकी क्लब सिंगना वाकत मिफम अमगा मरी लैनना हाइखिबनी सिटीजन्स क्लब सोइबम लैकाई ईस्टर्न स्टूडेंट्स क्लब नोंगमैबुंग वर्ल्ड यूनाइटेड क्लब वांखै न्यू चेकोन यूथ क्लब न्यू लंबुलेन वेलफेयर एसोसिएशन अमदी जॉइंट कम्युनिटी डेवलपमेंट कमिटी नमथांगपुंग न सिंदुना पांगथोखिबा वाकत मिफम अदुगा मरी लैनना महाकना मचाताना हाइखिबदा लिशिंग अनि तरागा निपान की जून तरागा हुमदोइदा थोखिबा इशिंग इचाउदा संजेनथोंग मनाकी नमथांगपुंगदा इम्फाल टुरेल की तोरबान काइबना मरम ओइरगा इम्फाल ईस्ट की मफम अयामबदा मियामदा चाउना खुदोंग चादबा मायोकनखी इसिंग इचाउ अदुना हंथख्रबा मतुंगदा तोरबान काइबा मफम असि चीफ मिनिस्टर मसा फावबा लाक्तुना अथुबा मतमदा सेमजिनगनी हाइरमबदगी रिटेनिंग वाल असि मतेक खरा चनबा हौरमलगा लेपखिबनी मरम असिना ngasiदगी नुमित तरानीगी मनुंगदा मरी लैनबा लैंगाकी लोइसंगना सेम्बा हौद्रबदी हेक नोंगानबदगी लंबी थिंगबा यावना खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइखि ngasi wakat mifam aduda yaukiba club taruki maikaidagi chief minister N Birenda athuba matamda turelgi leirai asi semba hobiu haina memorandum amasu pisinki
khoi honorable CM da khoi memorandum submit tawraga athuba ultimatum ama tawraga nongju thana laktringai matamda sembingai damakta khoi sugumagi mifam ama khoi phamjabani khoi amuk hanna khoi ising chawraga kilo 5 yen ba dal kilo ma yem da khoi pamjadre sarkar na mi si mi yeng biraga mi tara gi manungda masi semjin mi nongju thana laktringai amuk hanna khoi property mangdaba adumba nungaina yaifan panba du oi sunu haibagi adum mifam khoi phamjabani ha sigi mifam asena khoi tanaraga karamba khoi gi area da Imphal is particularly khoi sugumba nongmibung chaliba angom lekai chaliba swim lekai chab lambi si thingjinba phawbada dharna toba yaba aduguma democratic agitation tawgani haibagi ngasi sumagi public meeting ama khoi chachajari Manipur gi tupul fawba chaliba chahi asigi manungja railway yauhannaba pandam thamliba asi oithokpa yaroidabagi fibamda leire haukiba chahi ani asida railway line semba sabagi chathariba thabak sing asida mangam ishan sandana leirakpana apiba matam asi fawbada thabak shuba loisinba ngamloidabagi mami asi tarakhibani impact news na phangba pawgi likhun amagi matung ina railway line sembagi thabak shuriba sing asibu yengsingadaba Guwahati da leiriba office of the general manager northeastern Frontier Railways ki maikaidagi thabak shubagi thabak amata ningthina yengsindana Lairakpa kuire hari loinana chahi taret nipan gi mamangda pikhiba thabak sing haujik fawba amata mapung fana loisinba ngamdri maruoina Asia gi khwaidagi wangba railway bridge oigadawriba thong asi yauna railway line semgadawriba thong sing haujik fawbada chada nifu romtamak shuba loibata ngairi paw asina makha taraduna railways ka mari lainaba thabak suriba singi pifam thokpa senfam haukiba tha aniromgi pithoktana leirakpadagi thabak suba lepkibani hari hauzik chathariba thabak subagi mawong asidi railway project asi loisinnaba hotnabada makhatana chahi ahum rom hena changba yabagi fibamda leire hari United Youth Organization Langdum ki General Secretary na Thadorak Pacherol Amada Mamang Chahidagi Imphal Yairipok Lambi ki Irilbul Thong dagi Yairipok Fawbagi Lambi Sembagi Thabakta Chathariba Matam Lenbagi Thabak adu Tokpiduna Miyamna Chathok Chasin Tawbada Mayok Nariba Khudong Chadaba asi Athuba Matamda Mari Lainaba Singna Hanna Yengbiduna Loishinbiu Haina Cherol Amada Khangalakli Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Jiribam ki Boro Bekra Subdivision under Deputy General Manager bu transfer tauragadi MSPDCL Jiribam matam kaktana thong thinjin baki khongjang sangsingani haina tauramba adu matam kharaki oina handokre khongjang adu Jiribam ki MLA Muhammad Asabuddin na Maira Paibi Singda Semdok naba matam karadang PBU hairakpadagi February gi tang 15 fawba komthokle matam asi fawbagi manungda thabak oina tawraktrabadi Jiribam ki CSO Shinga punsilaga akanba khongjang kaya sangsilagani hairi Assam Rifles na lupa koti amaga lak maufuga nithoi ki mamal oiba lona yadaba WY tablet masing lishing humpuga mari fagat kre mioi asi ngarang 26 Sector Assam Rifles Technopol Battalion na permanent check post khudeng thabida check tawbada fagalakibani lona yadaba drug sing asi puram liba mioi aduna lunkhongmang haukip chahi kuntraga mathoi Churchanpur district ki Tuibong district tagini drug sing asi purakpa gari aduna silver machugi Hyundai Centro Zinc registration number na MN04A 2733 ni paraba mioi adu Narcotics Central Bureau Imphal da makhataba investigation gidamak sinagre haina PRO Assam Rifles na thadorak pachero lamana khangalakli Uyal Water Supply Scheme ngarang dagi mathau tauba hauduna Thoubal District ki ahanba pung kungamari ising fanghanba ngamba water supply scheme oikre Khangabo Kendragi Uyal Chingda PSED Thoubal Division na scheme asi paikhatpani PSED Thoubal Division amasung Uyal Wangwal GP anina punna sinduna GP ani ki Uyal da leiba Panchayati Garda Pangthokpa Thauram Amada Khangabo Kendragi MLA O Suras Kumar na scheme asi 24/7 o lehaina lauthokuna ngarang dagi miyamda pung kungamari leptana ising fanghanba ngamkhibani
जेनिम्स की TNAI ना नुमित निनी मास कैजुअल लिप चथनबा तौरंबा अदु हौजिक MBBS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन चथबना मरम ओइरगा मतम खरा यैथोकले हाइना चेरोल अमना हाइरी हाइरिबा मास कैजुअल लिप की खोंजंग असि फेब्रुवारी 3 दगी मखा चथरबसु याय हाइना चेरोल असिन मखा तारी हौजिक सानबगी पाउदा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया ना मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन दा क्रिकेट की पिच अमदी ग्राउंड फील्ड सेमनबा तोंगान बा मखल की खुचु खुलाई सिंह पिरखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI की फुल मेंबरशिप फंगलब मतुंगदा मणिपुर दा अनौब क्रिकेट ग्राउंड मरी सेमनबा अयाबा पिरखिबगा लोइनना लमदम असिदगी अफबा क्रिकेट सानरोय कया पुथोकनबगी आसानबा मित्येंग अमदा थमदुना अहानब तांककी ओइना BCCI ना न्यू एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की मनुंग चना ग्राउंड सिंह अदु सेमनबा खुशु खुलाई सिंह असि पिरखिबनी लमदम असिगी क्रिकेट ग्राउंड सिंह असि सेमजिन साजिनटुना इंटरनेशनल की थाक यौना फगत हन्नबा तोंगान बा मखल की खुशु खुलाई सिंह असि था असिगी तरागा मापनदा इम्फाल दा थुंगलखिबगा लोइनना था असिगी कुनगा मापनदा लुवांग संगमदा लैबा लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम दा पांगथोखिबा अचंबा थौरम अमदा TORO कंपनी की नॉर्थ ईस्ट एरिया मैनेजर प्रशांत विश्वाल ना अपुनबा सेंफम लुपा लाख मौद्रा माथोई लिसिंग यांखई हुमदोइगा चनी मरफुगा तरुक रोम की ममल ओइगदबा खुसु खुलाई सिंह अदु मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की थौपुरिबा मियोय सिंहदा खुसिनखिबनी This is your graden, is called verticator. It cuts the grasses vertically. This machine is called GR 1600, Greensmaster 1600. This is basically used for pitch. Procore 648, this model is. Basically we use this machine for aerating the ground. Like if your ground is compacted, then you can release compact by this machine. This is your 3250, Greensmaster 3250. This is a bigger machine. As well you can compare that machine. The same function, but the width of cut is more than that. This is your graden, is called verticator. It cuts the grasses vertically. This machine is called GR 1600, Greensmaster 1600. This is basically used for pitch. Procore 648, this model is. Basically we use this machine for aerating the ground. Like if your ground is compacted, then you can release compact by this machine. This is your 3250, Greensmaster 3250. This is a bigger machine. As well you can compare that machine. The same function, but the width of cut is more than that. Kunsuba State Level Open Devla Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament 2019 की winner SDC Thawal na oikre. Blooming Athletics and Sporting Union Basu Khangabok na silaga tha asigi taruk tagi hauna club asigi sanabungda chatharakiba tournament asigi ngarang sanakiba final match da SDC Thawal na KCC Khangabok pu run yankhai mathoi da yamna lakchana maithiba piramlaga tournament asigi winner oikibani. Winner oiraba SDC na trophy ka loinana sel oina lupa lising kuntra ka mga fangkre aduga runners up tahoraba KCC Khangabok na trophy ka loinana sel oina lupa lising kun ka mga fangki. Tournament adugi man of the series na SDC Thawal ki Biteshwar na takre aduga man of the match su SDC ki Bishorjit na taki. State Level Aerobic and Artistic Gymnastic Championship February 8 dagi 13 fauba pangthoklagani hairi All Manipur Gymnastic Association ge midyeng makada Khumal Lampak Sports Complex ki indoor stadium da pangthokadauriba ahum suba aerobic amadi nifu suba sub junior amasung senior men's and women gymnastic championship asida saruk yaningba sanaroi singna February ahum fauba da entry form pishilakpa yagani haina association asigi general secretary na thadorakpa cherol amana khangalakli. Junior Mr. India 2019 da silver medal phanglakraba Gunio Luang Thembo Purana Rajbari Part 1 da taram okre. Gunio Luang Them na Uttar Pradesh ki merit da pangthokhiba Junior Mr. India 2019 da kilogram 70 gi kanglupta silver medal laurakibani mahakpu pukning thaugat po oina sanakya ahan loop development committee na committee atuki purana Rajbari da laiba office da okibani
Ningsingba yabadi gunyo asi Englishing ani taraga nipanda pangthokiba taret suba Mr. Khamba Changdamnabada junior ki oina kilogram marfu gi kanglopta gold medal lawba ngamkiba body building ge sanaroi amani Ahum suba Pupu Cup State Level Under 17 Boys Football Tournament ki final da Marup FC Hairok amadi PYP shi Pungdongbam anina lamba taunaragani Lamlai Assembly Constituency ge manung chana laiba Pungdongbam ki sanabungda chathariba football tournament asigi ngarang ahum suba mafam gi damak sanakiba match aduda SRB FC Nongdam gi Shanaroi Ronaldo na match ki Nipan amadi kun suba minute singda panjal ani aduga Novet nasu match ki taraga humdoi amasung nifu suba minute singda panjan ani chankivaga loinana Ramananda amadi utam ani na match ki taraga nithoi amasung kuntraga mari suba minute singda panjal amamamga chanduna KFC Kurai bu panjil taruk amada maithiba piram laga tournament asigi ahum suba mafam kanba ngamki The Paradise Union Pungdongbamna Sinduna Tha Asigi Mapandagi Chatharakliba Tournament Asida Tim Taraga Tarukna Kanglup Mari Thokna Khaidoktuna Lamba Taunari February ahum the tournament asigi final match sanaragani Aroba the bulletin asigi headlines amohna miyam da thamjage Citizenship Amendment Bill na Afghanistan, Bangladesh amadi Pakistan da miot minay nanglaba minority community sing da justice piragani haina President Ramnath Kovind na Parliament ki joint setting da pongdokre Citizenship Amendment Bill na Manipur da akaiba amata piroi haina Union Home Minister Rajnath Singh na Manipur ki all political party ki team da thajaba pikre Citizenship Amendment Bill Manipur da chana hanba yaroi haiduna state asigi tongan ba civil society luk humdraga humdoina kaukiba pung kunga mari ki general strike na mahausagi punsi da chauna akaiba pikre Manipur da Citizenship Amendment Bill chana ba yaroi haiduna Deputy Chief Minister Y Joy Kumar amadi Health Minister L Jentu Kumar gi yumda miyamna thomjin kre Amasung CAB ki mayokta Manipur pumbada changsiliba khongjang gi sharuk ama oina political party mapan gi apunba front na su wakat mifam chathakibaga loina na rally chatkhre